Julius Mutuku Moli kuma iturene rĩa Kiliku aikirio ngono thikũ ithatũ hĩtũku agĩkũĩrwo mahĩtia ma kũiya mboco. Gĩkuũ gĩake arĩ thero gĩtigĩte aikari na ciũria nyingĩ. Nimetembea police station ya Tala nikiwa na watu kama 15 wakati tuliposikia kuna kijana amejinyonga katika police station ya Tala. Kufika police station tumepata wakiwa wamezima taa na gari ya polisi imeregeshwa. Gari hii imesimama hapa ikiwa imeregeshwa kurudishwa nyuma ndio chukue mwili, wakaweka mwili na wakakimbiza hapa mochari. Marakara madwa nyũmba marurumũkĩte gũkĩrĩkana matiamenyithirio rĩrĩa gĩko gĩkĩ kĩahanĩkire na gũgĩkinya atĩ ona mũkui nĩ atwarwo mochari. Ripoti kuma borithi ikiuga areitire na mũcibi arĩ thero. Huyu jamaa amefanya kutandikwa, sio kujinyonga vile wanasema. Mwili ni hii na familia yao wamekuja na wameangalia, ako na majirani. Andũ a nyũmba rĩu marenda gĩkuũ gĩkĩ gĩthuthurio nĩguo kũmenya na kinyi kĩrĩa kĩracũngĩrĩirie Mutuku gũkua. Kijana ako na siku 3 tangu ashikwe na hatuna habari kama alipelekwa kotini ama hakupelekwa kotini. Sababu ukienda police station ya Tala utapata iko busy sana hizo kangaroo court. Kwa hiyo ukitaka kuona kangaroo court tembea police station ya Tala. Mũrũ wa nyina na Mutuku Patrick Ngomoli augĩte atĩ mwĩrĩ wake nĩ ũronekana ta ahũrirwo na kũgurario na nĩkĩo famĩlĩ ĩrakinyĩra kĩhoto. Nimeangalia mwili venye iko ni kama ni kupikwa, amepikwa hapa mgongo, ako na manjira mingi. Nimeangalia nikapata ni kama ni kupikwa tu, sio kujinyonga. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Muthoni wa Gacathi.